March ni sompani news commentary clear tu te chibai Naga Kuki Buaina Asosang Hill Area Committee le Village Authority Election Buaina Assembly Session Kuki Zomar MLA Paruk Antel Popular Government Thlop tu tenen danglam na annayem heng tehi kan ngai thlaho donani Kuki Helpolten tangkhul naga mi somni anmana Naga Kuki Buaina Asosang Nimin March ni som pakhat khan Ukhrul Imphal Kongpuidung Litan Police Station huam chunga Kuki Helpolten tangkhul naga civilian mi somni lai an thruaibo ni in tangkhul naga long TNL chuan an soya Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singh hena Nimin March ni som pakhat khan ziakin an thlena tangkhul naga mi somni te him takat chwa anni thainan Chief Minister chu enroll turin an ngen te hial ani TNL hian state le central sarkar darkar ni chunga mala turin an phuta malakna amlo emo ahlo chamani chuan eng ang buaina po thlengse state le central sarkar mo ani ang antibok TNL thuchwaina tarlan danin central force te mu lai ngein Kuki group 10 heng mi somni te hi an man ani Manipur Chief Minister chuan ma alangala civilian an man te chwa turin ngen na asiama dan hwaya nataka shem turin malak ani thu asoibok CSO te chu buaina siamlo turin angena sarkar police te official ten thaitop an chwa meka longai chang turin mipui angen bok mi som nizinga som pariat te hi hriat anni toa midang panhi an man te hi anni na hriat alani lo mobile phone te off sakvek anni boka chanchin buat seilai hian an thinge dam tipo hriat ani lova boruak atang hlea niminatang khan lir thaiwei wak po aum to lova leigang pokarele leigang chingkhwa anding tavek ani February niria talitan sarai khong boina masa kha insoi sak thubuai wanga intran ani bera intam tak hal ni in boruak asosan main Chief Minister Yumnam hian abeng dai theya tuntuma mi hi Kuki group 10 nungdamin chwa lota se eng boruak nge thlengzui don CM tan chona thar omlet ta ani nimin chomadar kwa vela khan thoye tlangdung Ukhrul district Kangpokpi district atanga hlalo te silaya puak boka Kuki Helpolten lowan na thokte an ka pa tangkhul thalai te thin rimin an beilet vea inka tonna athleng ni in report chuan atarlang ma se abei masatunian soi Kuki Helpolte hian pakhat ma an kap hlumlova silai kap an thiam lo viau nge invauna lek nagalampo hi thu an soi war thiam ve to a le lampo chuti tho aram nei tu te kan chhun thiama adik jok athiam jok hi chunglam ro rel na da ila afin thlak berang Village Authority Buaina abuai chan February ni somni khan Joint Secretary of Tribal Affairs and Hills Government of Manipur chuan Deputy Commissioner Tamenglong Nonei Senapati Kangpokpi Ukhrul Chandel Tengnopal Chorchanpur Pherzol district te thu pe in Manipur Village Authorities in Hills Areas Act 1956 tlo chana Village Authority election kauturin ahriat tirani Chumidung zui chuan district magistrate le block subdivisional officer ten an bial thewa ma an la a kumriat lai village authority election thai talo chu election emo in siam rem turin thu chwa an siama amaro chu dan le shailama thilfel hlel wang po nilovin MLA election anai twa village authority election hi abuar chuar zota vek ani ber Manipur Village Authorities in Hill Areas Act 1956 Section 6 ang chuan Village Authority Tram hi kumnga ani a Tram azoto chuan in thlan hi angai thina VA nilai tamzokin MLA election thleng thiang le thiang lova omzui andu lain MLA election omdon lo po ni se VA nilai te ningto hrim le in thlak du anom ve bokanga heng mi chi rang party sang du dan ai hian dan anga rorel mai hi adik berang Hill Areas Committee Chairman MLA Dingang Lungang mai chuan Chief Minister hena VA election ko dana dan palzun na awmawangin malak sakturin angena
March ni kwa khan ziakin le kha apea ale kha kamu rual hian Hill Area Committee Chairman thar an laom loti ka chiang ve chau dingang lunggang mai chuan ti hian aziaka India dan pui Article 371C hian Manipur Assembly hnuaia Hill Areas Committee thunei na apea Village Authority chungchang po hi Hill Areas Committee enroll ve na tur ani Tribal Affairs and Hills Department Government of Manipur chuan Hill District Deputy Commissioner te via election kauturin ashiat tira hei hi Hill Areas Committee shiat lovati ania danina phut angin Hill Areas Committee thule hla atelve lo tin aziak Manipur Chief Minister chu India dan pui palzu na amlo nan enroll turin ange nani Village Authority election ko ani kha akautu tur dik takin an kowa Hill Area Committee ron kan nilo atimai chawani ma se February ni som ni pariata direction chuak to March ni kwa azwal ko ta chau hi dingang lunggang mai hian a subject angai saklo kan ti thei ome mun then khata phei chuan February thalai hola khan election ko alo ni to Hill Area Committee hian via election ko turin thuron apelo shim ti na ani thei boka kumriat lai election talo chu ko anita a chuta ron kan nilo antile si a Hill Areas Committee Chairman po hi meitei ni lo se kan that pui jok lowani point athumun rengang Hill Areas Committee hi sarkar atlu ma chairman chu dingang lunggang mai ani a sarkar thara anruat om kan la relova hei wanga tribal affairs yan ron lo an ni thengem nge tribal le Hill Areas enkol tu Hill Areas Committee ain meitei sarkar bokin min ngai sakjok assembly session tu tenge tel popular government thlop tu tenen danglam na an nayem Manipur Chief Minister le Finance Minister Nibok Yomnam Khemchan Singh thui huai sarkar chuan budget session amhang meka March ni kwa ani khat ni khan kuki zomi mar MLA tepo hlimthla mangin sessiona antel ve khiaw maya an mi puiten an lom viawangem tun nayamwal yamta Bharatiya Janata Party BJP MLA Puvung Jaginwal tele National People's Party NPP MLA N Kaisi Chertel Lovin MLA Somnga Pariat an meka kuki zomi mar MLA Pakwa la omin budget session hian MLA Paruk Kimneo Haukip Hangsing Kuki People Alliance Deputy CM Nemcha Kipgen BJP Ngursang Lursanate BJP Ler Zamang Haukip BJP LM Khaute BJP Haukholet Kipgen Independent te antel thaya Assembly House chunga TV screen lian tok da ni in MLA Paruk te hi an thuve a session kain ve zwaya PLM Khaute point Puvung Jaginwal te sunna thu achiar ve ni kha MLA dang pathum te chanchin hi chiang takin kan revek theilowa Saikot Assembly Constituency MLA Paulian Lal Haukip chuan March ni som pathum thleng chol leave ala a Singat MLA Chinlun Thang chuan March ni som pasari atop thleng ala ve boka tin Chief Minister Hlui Biren Singh po ni som atanga atop thleng leave ala ve bok heng MLA pathum te leave dil na hi Speaker TH Sadia Bata chuan House a puangin social na objection na omlova andil anga pomsak anni kumsang ni som ni pathum mai ni som pani vela MLA som ten separate administration kan mu ma chu mai tai sarkara kan tel lovang tia thu chwa in trom an siam borok kha kai chu kalunga lenga tun huwa kan khosak dan nena hante khin chuan revival kem lut dale ta po kan ang tangot mai kan pile pute khan diriam na le musit na te an lo tok ve thina chutiang huna chuan jangkhua alabung bu ve dona lom ti in tan an la zwal sau thina ma se kaini ho hi eng kan ti zauta nge hreom han tuar deu po hi kan thei ta hlol lo ti donila mei teiten kumthum lai min soisa a kan tuar tlok tlok thowa kum khat vel lek popular government emo mai tei sarkar han thlop lo hian ngatinge kanom thei mai lo ti te rilruwa alang February ninga niruka tekhan MLA Pathum Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen LM Khautele Ngursang Lursanate te do dalna anasa a ma se hunaliama
MLA Parungot Assembly House a video conferencing mangin an thuve ta a thuve lo te point speaker phalna an deal ta thawa tu tenge popular government thlop lo ti donila eden swalna katel velo tiang tluk ani donani ma se MLA palilai chuan popular government atel lo man choimoina an lo dong to a popular government atel lo BJP party chua sandu si lo assembly session atel ve thosi te hi engdin hunada turnge ti hi zona thai ani Manipur sarkar cabinet pasari alarwa ka budget session tanma khan cabinet minister ni tumte chu tellochi ani lo ti in kuki zomi mar MLA te chungchang kan lo soi to kha adik don ang teriau maya cabinet portfolio tha hlo chuak zo takang imo kumsang ni som ni panga November ni som panga kha han clearlet lokila Rohika Hotel Khana Para Guwahati kuki zo council chuan consultation ang deu program an siama khata khan kukin pi Manipur ko tu ITLF SO group CSO le MLA te antela soiho na sang an nei nuwa popular government thai donani chuan kuki zomi mar MLA te telve mai se athazo kang ti anlo pomdai to kha ani mela tin kan MLA te khan popular government adin thleng khan inlungrual takin ma an la howa cabinet inchuna ero manirem hriat danda na kalvek anni tunge tha tunge fel tunge dik mimalang chuan comment kan tumlo amaro chu separate administration lo ngiat velula ka meitei sarkara kan omreng thei to lo titu te kha hetiang leka an hnung tol le si hi nam anga tlomna ania kuki zomi marthisen kai anni awanga nunna chanta te anja omngot mai Pueles mangboy la igam hilo ham kha kumsang ni som ni paruka hian kangai thale thina lunga leng du khop mai ahun laya kan dil du put mangle tuna kan khosak dan en hian amor kan bok dan mol mai hi rilru tinatu achang zauta